Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushaka kanda subscribe ukuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusangaho ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha na muri Rubavu Real Estate. Welcome back. Nshimira abantu mwese mwakanda subscribe, mwarakoze cyane. Nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ni Josiane nk'ibisanzwe hano turi RUBAVU-MAHOKO, iruhande neza rw'ishuri rya Wisdom. Tubazaniye inzu. Ni inzu nini iri mu kibanza kinini, ngiye kuhabereka hose murebe ukuntu hangana, murebe ubwiza bwaho, ndetse munarebe ukuntu iyi ari kwadeo. Iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 627. Ahantu heza ni ku muhanda. Ahantu rero urumva ko ushobora no kubaka inyuma andi mazu yo kubamo, aba yagukodesha cyangwa se agukoreramo izindi project zitandukanye. Ni ruhande rw'ishuri, bafite n'abana ntago bagorwa no kujya gukora urugendo rurerure bajya ku ishuri. Rero turukwatangira miliyoni 34 zifite ibiganiro kandi ibyangombwa byose birahari, uburi dukorerwa metasi. Iyi nzu ifite ibyumba 4, ikagira salon na salamage, ikagira douche na toilette mu nzu, ifite igikari kinini aricyo ngiye kubereka. Ni igikari, hano inyuma mu gikari ushobora kubaka andi manexi yo gukodesha, ayo kubamo, ushobora kwashyira izindi projet zitandukanye, wahakorera ubworozi, wahakorera ikindi kintu cyacyo cyose. Miliyoni 34 rero aho guhereza, murabona ko ari hanini kandi ni inzu y'amatafari ahiye, ni inzu yubatswe mu buryo bukomeye. Duhamagare mu mbere rero. Bindi bisobanuro, iyo nimero ubona kuri 16 yawe cyangwa se kuri ekwa wayidusangaho, ushobora no kutwandikira. Wakandikira unyuze kuri iyo nimero, watwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ari TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera. Dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU, dukorera muri floor ya mbere, inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited, turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza bwizewe kandi bwihuse. Tunabafasha kubigura no kubigurisha mu buryo bwiza bwizewe kandi bwihuse. Hari abantu bajya bibaza, ubaye utari Rubavu, ubaye utari mu karere ka Musanze, uhakeneye inzu, uhakeneye ikibanza kiri ahantu heza cyiza, wabigenza gute? Nabo ni bande babigufashamo? Ndagira ngo nkubwire ko Rubavu Buy and Sell Limited duhari kugira ngo ibyo byose tubigufashemo, bitagusabye kuba wava ahantu uri kugira ngo uze muri utwo turere mvuze. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu tundi turere, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tubigufashamo. Garuke ku bantu bakeneye ama apartment yo kubamo, ari ayo kubamo igihe gitoya cyangwa se igihe kirekire, nabyo Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose. Waba uri bumaremo igihe gito, waba uzamaramo igihe kinini, ibyo byose tubigufashamo, ndetse tunabafasha no kwamamaza ayo apartment. Muduhamagare rero kuri iyo nimero mubona kuri ekara cyangwa kuri screen, ushobora no kutwandikira. Nabibuza no dusanga aho dukorera. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.